Ino ni metha Nteto ya Weru thaa Ithatu inkogwate ogeni mitagwa WANJERU na mwananiria wetu wa mathithio tuko monde ni Maureen Kome. Indi mbere ino ni cio Nteto itukubanganiritie. Orogo shwa giti kia gavana Meru mithikari nturi kuruguria manifesto yawe akiugaga ukiria rwangi rwa ogima wa mwiri. Keraito kuga athurwa kibindi gya kairi agatigira Meru ni makugwata taito cia migunda. Onini wa William Ruto kirirwiro rwa giti kia urais Rigathi Gachagua kwambiria ndiunga ya ntuko Ithatu Meru. Otueria watifa kuonania Raila atongorete na gicunci kia 42 kuma kiri 100. Tukemberia seneta wa kaunti ya Meru uria arirwironi rwa gucua giti kia gavana kithurano gia tariki 9 mweri wa kanana mithikari nturi arekerete manifesto yawe kiri Meru tukwa gukira muthenya umwe nturi augite kiria akaraitheiria muno wona athurwa ta gavana akathatu kaunti ya Meru ni gukiria na kwithirwa kiagirithio tungata wa ugima wa mwiri kiri mu Meru wonde na njira ya gutigira sibitari cionthe cia Meru cina ndawa na kinya kwina mandagitari makwigana maria magatungatira Meru. Kagitani okauna ugite agaukiria urimi wa Meru utethie mwananchi wa nkathi cia nthi na kumukiria na nkoroki gutigiria antu matukunyibira ngiri 2.2 ni magutuka ba milionea na monto mangi mamenge muthuri Muriuki atwambirie na inu. Otigo bagukira narua seneta wa kaunti ya Meru mithikari nturi urenyo gitwagite kio gavana kurukira kia UDA akirugure manifesto yawe akiuga bobo ni wirane bwawe kiri antu nira na Meru ntukweru ari turia nontu ni yoyo ketha yu mwongozo ya wathani bwetu bwa miaka 5 bwatoa nafasi ya ubutongeria kuma tariki 9. Agwa gintu kia mbere akeja kuthura tariki 9 mweri wa 8 akiuga wirane bwawe bwa mbere athura tariki 9 mweri wa 8 ni gutigira ugima wa mwiri bugukira ndene kaunti ya Meru. Number 1 ni kuhakikisha mantu ya utungata bwa mwiri itukweria kundiru nabo bwaya iri nkwenda bwashua Meru bonde arabathi bari area ya number 1 ni kenda tumba kwithia wina afya kenda tuibu transit ki ngugire ingi tuthe tukimenya twina healthy population ati uoto urawita sibitari nontu iriku nyingi kabisa ukaga ndawa ukaga daktari wo kumunta no kuandikira ndawa tariki 9 mweri wa 8 bwathura team ya mithikari nturi ai gavana wa kaunti yauni yo mantu nkwenda kureta na kuyathiria mara moja. Akiwa keja mutaratara jo mwezi wa kinandi twali ko jo tumika masibitari kuthia ngugi aje na kinyama daktari nka introduce an health management system ire kaumba uhakikisha ati Mumeru wonde weta sibitari wera uweta ndene kaunti ya Meru wanenkanira nambe ku kibande wanenkanira rietwa ryaku ikaumba ukurita medical history na record yeku ekuonania ara waereri ndawa itaipu iriku waerwe na daktari uriku wakwere ku history yeku ikonekana na ku daktari akamenya kuringa na murimo jura wina juo akamenya kwa ndawa waira wai na ite murimo tirora kwa daga wayo a chronic then number uchenchiria ndawa na akamenya kuthiata history yeku onara ukethira araugite muno tujwa jungi ni gutigire kuru mbewi mbithi na nduba mawathe bakuona mbeca kiwa gikabwe watho ba thirikari yawe gitunki kia 30 cia mbeca cia kaunti chithugite gikundi bibi ndendo bwashua ruari ndiria ndene mwaka yakwa wa mbere ndene mwaka yakwa mbere nthaka ari ngekuru na nduba ina mawathe baraba ndikirite thai ndendo create milioni ya ngiri yire mana yaire ya 50 ndene mwaka wa mbere 2250
injaro millionaire babero 250 new millionaires. Sheria ilionda akurukiria 2015 ndi mbunge. Iwa 30% ya mbesha ayira ikundi bi. Ndenda kuwewa na 30% strictly na instruction ndi waziri okwo mbecha. Na bangi that 30% must go kianto bagu. 30% ya 6 billion 30% ya 6 billion 1.8 billion. Bungi na bu awa kareta mwe abunge barabathuri MCA ekinya obisi yawe kutigiribo karamethe ne amwe na kureta mitaratara thirikari kutikeje kwenda kwabine kwa ngugi wita the Meru County Leadership Summit. Kute necessary kutueka ndenga bana county inko bucket budget mbeze za sports sia wikiria club kewetwa Ntemwene football club ngakia Ithatu na ngakia net na ngakia tu uniform na the same time Muyumbe onao akaura Ithatu akaomba the same thing to the same club. So my summit ne kweria kubangania maundu ra tutena duplication na mando jegi kimera kamera etho akigoju kwe baba kuona bau amira ni ndawa patu tendawa. I'm going to promote mando yori mibwa mira na validation emira na nekenda tuka kumba nyo kumba we extract cathin and cathinon for industrial use mbesi ira tumba kuona antu batumba kwitikia tore inyera ndura Kenya yon ya Kenya yari na China mira ni uma kinyandai iyo wangu nao na mira baba iye na rume no bwite bwa cheki kana bangi mira muntu ri ya mira ate nunka akanywa. I want kankwenda kubumira antu arimiba mura ininka bumeki proud rakane ni nokora na kwaira chwate kwangirwa milioni 17 chako kwa mukuru mu kuthiuruka kuiba kuthithia hiyo mambo waacheni ni mimi nitamaliza hiyo chinda na mandu jegi utari awite achungu na ntubangi bare mugwita Meru National Park ndukudha kutuna kundu kwa kurara. The current administration ni engere muntu kuo na yo mwenga na one of the points ya manifesto irabari na yo ni ku revive na waka 5-star hotel Meru National Park kenda tumba wa attract tourists anto baka kaba ingire kinyerere yo na barenga muchungu ankwenda obera nka revive Meru Molika Launch Meru National Park itenere yakwa nekenda achongo na ondo park yu yagire antu nondo utio unto wako mama unto kura kuma a priority kwa tourism iwahakikisha hoteli na ukwe accommodation no kushwanjira kinyama investors nyake the Kenya Tourist Corporation Wayombo Finance waki kinyapo antu private mbondene nara kenda tumba upul tourist baumba kuya na agikira kandrathi bonde wirane ati thirikari nayo bakithwa bakiriwa kurio kwa tuka no riterengwe ya certified engineer kana waikiere invoice ya receive na S13 ya sainwa kuwa into bien delivered na buikwa store oanenkanira wate ita weto obisine kwengana mbecha waseka account yeku kana ntuko 65 siathira rewe ya uri ngabana ina mbecha siatire. That's the commitment I'm making to bring. So people of Meru, I want to ask you, please elect Governor Nturi because he is one of us. We have been thinking about these things together. Na nikio tegerwa nikuna kethawi na nebubu kidekia Meru mbugato manande anenkerwa giti ntariki kenda mweri jwenana. Ngiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Keri ndiunga ya wenteresia mutua tegeshiko bunge kia Igembe North Governor wa Meru Keretu Murungi na ugite agatigira Ameru monde mari na migunda makuwata maratathi mo bari yankurukia thireti Nteto ire gutamba ati na ugite munini wa Rais William Ruto niwo gachinda gite kia urais na kuga Raila Odinga niwe rais wa gatano wa Kenya. Kagitani okau Keretu na ringirite mokamore ndebe na kuga nombithetie wongere kuwa ukaria gicugoni kiu nawe bantu ni bawe more na uretie akari matikare kerie gite kia Gavana Kithinjarani Itembega Nicholas Chabari na Sheikh Binya. Nikiatho okiragi kuthite na mbere etaoni ya Mutuati na ara angavana Kiraito Murungi onekanira kithinambe na kuwata ambaru umono kuthuro aria kairi kwa mubunge wa Igembe North twe emauka amaore no emaore kinyago ya kithianambe na kuringa Anduramu ati Kiraito Murungi no akubwira gutwika angavana wa Meru kwa igita aria mairi ate no thuku hata wengine marafiki wangu na wajua sana
lakini ile hesabu tunafanya inaonyesha yule atashinda hapa ni Mheshimiwa Richard Maoka Maole. Na kama kuna mtu ambaye ako mbele kwa mambo ya security Meru hii, si mwingine ni Mheshimiwa Maoka. Siasa cia ngavana muntu akeya ikwira winde mwembe ndingira kura ndi mubi mwembe rirakeya akiromba akura bukona mwembe oro umbo ita akunenkera mantu yakwenda wita atia te muntu umba wita akwethia burante kwenda kuweta na kanyumo kariko ndene ya Igembe North 2017 gavana Kiraito ari na kura 10,011 tukuwatanira nende 2022 yokinya 2022 etatea nende nonto yokinya bila tokwenda turia o akwita wa mutuati nende Igembe North ile chameni hao turenda kugwethia mutuate declaration ya ntubele na baba nge tuweterete buo muntu wetu Raila Amolo Odinga na Kiraito burungete sawa sawa niboko watanira tokundikilia baune babo ba tutongere tariki kenda kagitanya waku baire baba kwe ena manto makuthina mbe na kwira anto oba Igembe North maravo onthe bakaya kuthurwa bakathina mbe na kubaruthira ngavana akiuga akaya kuthurwa la kaire akiumagaruka agatigira kila muntu akona ataito ndindi ya monda awake no ntante bakuinyana narare bakuinyana mutuate turenda bamwe barame bete nau tukulithia ng'ombe no tunkuongera rujino rwingi sana na hata barabara ya rami tunatengeneza kuma Isiolo kwa Dumuru gwetaga Shiuru Mwanka Mondogashi itakuwa area mzuri na tauni chonde ile area tumesema pale hiyo barabara inapita inawekwa rami na nitaweka maji ili nyinyi muamie upande huko kana tegwa ntibetu ndaugira kiuma ngavana ngatiga every person in Meru ina title wote munangatika itudimi murandi wa stima twayoereta yo 23% thai turi 73% no tu stima ya kwetera ukinyela enjira nene yeta na ibo kuona ikingi kana tema nkoroki iyogo siasa kinyacha kinthiguru chithire na mbena kuona ikiringwa andebene atongeria baba kuna wengine wana eneza uongo ikiwa Kiraito Murungi amesema ati William Ruto atashinda shetani afanye nini only tringasi as emotions. I don't play emotional politics. Mimi nafanya hesabu ya siasa. Nataka kumwambia kwa hilo utafiti tuko nao. President wa Kenya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu atakuwa Raila Amolo Odinga. Okay, akuona muntu awatanete na Ruto. Ukaona muntu awatanete nao kinyoke okinyokwe bombo gwede ni boka 30 ndanja kana boke beru kiyo kuma Igembe North Beton Class Chabari. Tukithina mbere munini wa William Ruto Rigathi Gachagua na riungite ntere monye kaunti ya Meru kire igeria ria wera gocaniria William Ruto kura nikenda atuika rais wa gatano wa Kenya. Rigathi na kaborio yawe ni mariungite ntere monye cia North Menti na kinya yetigania baria atariretie mawega makuthura William Ruto ta rais wa Kenya na kinya mawira ni maria makaomba kubingia mathungira wathani Kevin Kimathi na raikiri ndiunga ino ya Rigathi iria ikathina mbere ntuku Ithatu. Iri ndiunga ya mbere ya njure mrengo wa kisiasa wa Kenya kwanza kaunti ya Meru batongoretu munini wa rais mrengo ni Rigathi Gachagua ibaliungite kiria karintere mwanya tiene kiroborio bawa tambaru muno ya daitari William Ruto kithurano ni kijite nikisema UDA mnasema wira ni wira UDA nikisema wira ni wira mnasema pesha muko wira ni wira atongoria bao mwanya bakiolo tabune na rais Kenyatta bai muringanithia mrengo wa kisiasa wa Azimio la Umoja umania burua wita kwa gharama ya uturo kaitene kau umeshindwa kuangusha bei ya chakula watu wako wasiumie. Martha Karua ataweza. So I want to tell you with a lot of respect, Mr. President,
Wewe sisi tumejipanga kuenda nyumbani tarehe 9 mwezi wa 8, sisi tujipange wenyewe tujitafutie. Baada ya William Ruto na sisi kulazimisha Uhuru Kenyatta aingie kiwanjani tena achaguliwe. Ajenda ya kwanza ilikuwa kutufukuza kwa serikali na kutafuta huyo mzee wa kutendawili na kumfanya mshauri wake mkuu. Kwa hivyo between 2018 and 2022, we are not responsible for the economic mess that has been caused in this country by the handshake government between a legally elected President Uhuru Kenyatta and an illegal de facto advisor called kitendawili. Tujeleta mno ne muntu wetu Uhuru Muigai Kenyatta na kwenda Wera kile hapo muntu chumburantu muntu na tuchumburite baada ya itara kamete ne twata mbele ya maendeleo tora ezwanti mai mwevo chisebwe udobanya muntu tena ndene tena mwere tena mbele kana nyuma ukora hizo vuruge bomba unga ndio hiyo imetoka 90 kitendawili amesema imepandishwa mpaka 250. Sasa mimi nauliza kama huyu kitendawili amesukuma unga from 90 to 250 akiwa rais wa Kenya, sitakuwa 500? Sitakuwa 500? Mnaweza kubali? Mnaweza kubali? Hata mkisukuma na kiraito? Hata kiraito hawezi? Na Mithika Nkuluikiri munini wa rais murengo no azimio la umoja yawe Martha Karua. Mjibu Rais Kenyatta, nimwambie mimi nimestuka sana kusikia wewe ukiwalaghai na ukiwadanganya wa Kenya na watu wa Mount Kenya mchana peupe. Nataka kuambia hivi, kutuambia wewe umemchagua Martha Karua kushirikia ama kushughulikia maslahi wa watu wa Mount Kenya ni kutuandaa na ni uongo. Tuko na historia, tunajua Mama Karua na ni rafiki yangu. Niseme ya kwamba Martha hajawahi kuwa ana shughuli na watu wa Mount Kenya. Na muthia ni onturigathi bakuthia tene aseneta wa Meru Mithika Lentururo kinanete gavana kaunti ya Meru na bangi ibodi timu ingi buku watambaru Mithika ni ontwewe na thina cia Meru nkorone akela kinyamu buywa mongi kiremeni sori mithirikari nene na pita agatira umunya ango ngoromba kwa heshima hizo kato wanye kenani na azimio na Uhuru waweka moja ibo wache ndio Kita media dawa ya ada barabara ya nyeri ya toana kenani aende Captain Mithika Lentore unamjua anatosha atoshi mtafukuza kenani mtaweka huyu wacha nione kula Mithika Lentore Ikiangalia nini naona tumechukua serikali ya county asubuhi. Ikifika saa 3 tuko na county government na national government. Pigia Mungu makofi. Ndio ulia kule Lentore ko. Ndio ito kwa nini ndio agloi. Nikiripotera Weru TV kumatiania beta wa Kelvin Kimathi. Mara mugushuwa ite monya na kema kia Jubilee ndani ya kaunti ya Thaa na ikundigia Antwaka kira gigwita Jubilee Azimio Women 2022 matongoretwe ni Rebecca Mochege ni mauritie akarima kaunti ino kuwatambaru Raila Odinga kithurano kinene gicite ni kenda twika rais wa gatano wa Kenya. Ushige ugite matumitwe ni Rais Uhuru Kenyatta kumera matigatigwe nyuma nontu Raila aendera akenya mawega miario ino gwatitwe mbaru ni Professor Njoka uria ugushuwa gitike wa gavana na kuga Rais Uhuru Kenyatta aterekithia akarima Thaa kugute baterie Martin Mugambi enacio Othenya we munthi atongoria bakiama kia Jubilee ndeni ya kaunti ya Thaa baraungaungana na kugwatana na Rebecca Mochege ura nwe mutongoria wa ekuruba Azimio kenda kuringira Raila ndebe bari gicigo mbunge kia Mara. Baba anaingia, acha nikwambie, mukidanganya na mtu mwingine ati haiji,
Mimi ndiye chairlady wa 11 counties vile nilipatiwa na wao niongoze. Akiugaga Uhuru Kenyatta aribera bakaya kumuthikiria batikoroberire na kabakathi mbere na kubuirwa. Uhuru Kenyatta anapenda nyinyi sana, na anasema mkimusikiliza hamutalia hata siku moja, hamutalia. Ukethira kuri muntu anenda ndumatha na kanithi ni Uhuru Kenyatta neze ni mukuririkana ithe niwe wakire chogoria hospital ni muririkanaga. Akiongera mucigi noroterete atongoria bambarino bara bakuthina mbere kumeneria mutongoria uyu wa mugongo. Kiwa uchukue hii kitu unaongea habari ya Uhuru alafu unasema huyu mwingine ni mzuri, ni nani anatupa mtoto wake kwa sababu ya mtoto wa neighbor? Kiathoni wa giku Professor Rastas Njoka arauga bobari kiamani kia Jubilee kiama kiria kiri murengoni wa Azimio na murengo wa Azimio ura wina baba na mama anu bagwitigio tongoria bwa nthiguru ya Kenya bukethirwa buri kuma tariki 9 mweri wa 8 mwaka uyu. Mama na baba na mama mauni tukuona turingite kabiro nundu professor tikarikia nitukuona thirikari bau ni bwegendete na tutikwenda tukalo twika andu ma opposition. Amwe na atongoria bara bagwikinyitie kiri kiatho gikiaririo go muciacha gitonga Kaburu Bongo. Tutwere thirikari-ini twina MP ba Jubilee, twina seneta ba Jubilee, antu bogonto bari thirikari-ini mbitoni tu antu bathakanithi antu beto kande bwireni kuma twambiririe kuthurana onegita yake bake tutaro na chairman wa kambuni ya thirikari to kwa parastato nende turonie kiume kithiru tukuthiste tatu kwa Uhuru Kenyatta. Kirombaga kura Paul Mugambi uro kuromba o seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi. Utikwenda leo tia gitiro na ntebwo gebitambe wa ngai uraithete otembe ya ngoma agaturi muntu arombe kura ciao mbuga yabo ireto bwa tutigiregana bwithugania twigutara mathabu waya we mwaire bwe bathandatu bwaire na tutigire magana mathandatu riu tukathugania. Muthia gikaroni gikuigo kuri na Peni na Kambanjoro kuromba gitikio bunge bwa mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Masekirito uro kuromba kura chechuke gamba ng'ombe Peti Kemereti na rombi bange baite nkutho kuma kiri kaunti ya Tharaka Nithi na kiama giki. Ana beto bara baemboje bagere nda ba skuru ndakaira cionire kiongo itamba kurekia form 4 bonde tariki 10 ya kunua westoka. Tukiwa hapa tuko Jubilee na tutingisiki na tuogopi na tupendelezi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Atonekanya kuno kabanini utikathie no aku. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mweri wa 8 nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi beto akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyiria mantuja kithomo guchira ayuthi beto ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatanira na thirikari ya county government nikenda twakikisha sibitari chieto china Thaa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkuromba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri wa 8 umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie
tuendelee gwakirana betu ba ECD classes, kaya tuendelea gwikira fundite, kaya tuendelea kurondeka security, kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega, tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu, tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ecologisti kende rweli ntura injega ya kuleta kinya investors. Undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ni nkuromba ntobe ecologisti mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda muri jwenana umeru kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kwethirwo wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji ikio gitumi tubati kwithirwa turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantu ja diploma ya gutetheria ndagitari jayo nurse barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili, C kire biology, C kire mathabu, chemistry na physics. Ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane bo mweri jokenda ibwete tena mbere. Wenda kumenya nkoroki otiriongera skuru yetu ireretheka akwena Bidco Oils Limited. Kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana otoringire thimuna 0719 223 223 kana otume email kire admissions@icmhs.co.ke kana otiriongire bishine cietu Meru aja kwena Maguna Supermarket Meru Town ara kwari Uchumi Supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba number 2G kana oringe thimweje 0704 802 221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika ndeta na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote tena mbele yao. Leo ya Meru. Kiraitu Murungi gavana. Turado ta seroli lava. Nantiri na ta nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Nya batu tole batu ko Rwanda gomba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, nikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic
nĩ Kimeru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni ingi kathumba Kenya yonthe. Nĩontu mamanto nkuruki riongera kliniki ya Olive Health and Nutrition iria ria kwinagwe kana ũtũringĩre thimu gũkũrũkĩra namba 0714 366 766. Kwa marĩtwa mbĩtagwo Nkirote Obwantai, ũni nthomerete ngugi ya wakili, lakini ngugira nditaga mũno ni ngugi ya ũrĩmi. Taja bukona indimite aja bobo Meru County indimite nguku cia nyama iria ciitagwa broiler, na unintegerete manifesto ya methikali nturi na inkuona ni gutetheria muno ekuru na youth, especially kenda tureka muno gutegemea ngugi cia white collar tunde tutonya kingugi cia urimi no ngugi cia urimi cina a lot of benefits. Itona nguku taiji tukeja kwendi tukona faida na mbeca iu tukona ici kwethira nya cinge inkurukie mbeca ira tumba kuona kimantu jaja white collar. Kwa hivyo inkwira a youth bonde na ekuru tugwatane njara tutonyithi methikali nturi ta gavana wetu Meru County kenda tunde tumba kutethuka kimantu jaja urimi. Mio Raila Odinga